Nakajing hiện lại trong cái sarkar chela wat jakat an peladap ban kesan dakajing besar badan berom Meghalaya High Court hakabai day bat kinong sengkam rajong kamtam hakabai day bat kinong bu dukan dikyat ne wine store nakaliang upa sam kamti ding do ubade uwei na pedeng kinong bu dukan ublami syakmat man pun paw ya kajing solingo yakani kajing le trong sarkar chela Once tadi das tengok kembang kembang yang bisa sin dan kembang ini benar ada dalam way right information fight nga pwede but jing implement the government yang integrated excise management system but aku tu kat ai bun bang yang keren kawai ba sai bang tu kalau ba dah jing wanra yang government yang kan integrated excise management system like excise department yang pakam kalahsin no ani ka settle system private limited kaba kembali na suku bertai penyak ni MP Singgania company ni ka care of Eldorado building Jail Road ke hang tu ni suku pa 100% na tu ka apa persen ka profit margin jom ki retailers la ano sa kanila system private limited ke haka bidi kani komenta nakaliang ka East Castle Hills Wine Dealers Association hamdi member jong ka East Castle Hills Wine Dealers Association ndre ka subatay ki bekam ka ba ki layan marna ya taju ka pangingian kajing file jomai ka RTI ba kajing ya ki ikut ka long no ya taju subject tinggal ngapai so kuno ki ya ki bekam te ya kani ka right baka shim ka government nakaliang ka East Castle Hills Wine Dealers Association kila challenge po Honorable High Court Division Bench te hatin nyusin jong ka hearing te ka court ada judgment ikini judgment di pa kila banyo na public domain kumangane nga extract na public domain one continent na yo but hakani ka Honorable High Court jong Meghalaya Division Bench ka court pesan ni kini East Castle Hills Wine Dealers Association hakapa ka judgment na pipay lingba tu kapur ada poin number SAWM kala kerensai ba kapur kasya ka kaum ba sarkar kala kamora kuno ka polisi akani ka excise department tangba kamday bagita de taka o percent profit margin tegas kapamot ba ka sarkar kahan ade iki tegas itu ka o percent profit margin bat kala penderang no itu baka ian kong pikir pelan aku saksan dimenta ka government ka high court ong yang ayang itu ka aku pesan te hadin jong kani ka rai nakaliang sarkar ilit dia berpilih sa pos put te hapos put tu kali ni keju ni division bench te has put ikut yang hearing haka nutrek April harja undrim dia tu hearing kebalimbang ni masuk ka di hearing hadir di layatan tu katnya nakaliang jong ni Mr. Amit Kumar dan Advocate General jong government depan mama ikut krono yang ini ka special petition but kami judgment ni hari ka Supreme Court judgment kebangan yo limbaga internet la so amni ba Mr. Amit Kumar dan Advocate General 6 permission to withdraw the special petition permission as sought for is granted and the special petition is only dismissed and withdrawn apa ba pos Supreme ditaksi sini bikin hearing aku aktif ki hadin ba tu kat ni kajingitai panma no dan Advocate General jong ka government tidak dismiss lagi case ke bapa ba paksan tu ka rai ka high court po Meghalaya High Court ni te nakalian ni nak pilih mo nomor ba Honorable Chief Minister review Pak Sempang qualification yang dulu ba ya ba klien tinggi nang mo ba follow ini ko ada te nrehan ni ka kalakrik umi benda kami kesan ka we ka notification ba kami ba ka profit margin jom ni retailers nakalian government ni ano khatsan 0.1% te kichampur ni ta ko ada ha ko na 1% ki ahman nakali khatsan 0.1% te kami ni tu pinai mo ngai di komiti baseng kam jong na business jong ni contribute sa revenue jong state exchequer ni pinpahu prairong jong sarkar jela da ba
ngisi 100% ke tax na diesel, kalay 100% ke tax na petrol, balay 4% ke tax ngisi ini naka MFL, unit for liquor. Jadi ini khajna ki benilom pulang jubatay nakapos kapor, ide ipapud paho ipapulay rong jong sarkar jela, ha kabakan kan sarkar jela bansi ka, tulok jong ng sarkar. Jadi habang suatu ini bawa ki, MD minister ini ng sarkar ki. Haba ya katulok jong ki la penbiang ni. Pi ide ini kita kalau bawa ya bah jong bini nong rotation lagi. Di dah kalau ni mentah bujingnya ini mentah ini entry kuno lagi action no tak profit macam tu jumi ini ru kumbalong nem giwe ni ikan nak ye sami pernah kun start ikut di ibun di julu di jisat di jumi tidak ada ya kata apa ide bani onong asa streamline no kita di beri pada nak buat ya kata bani onong asa no kuno asa hanya no kita di beri pada nak buat kita sebut juga pada ini upcoming generations ini kun sama ni benangwan kita sedih nak mereka menjong di kumbang ini dah share pakbor ni keju jai pinang kai hawangi hadir pinang kai job lingba port of floru ni bang sarkar kadang menjelang kita dapat kejuki kita ju orang ni naik pasal kami kai ke bejau honorable chief minister ni kemudian tim prank along he has favoritism for some selected businessmen mga GE nakapos kapor ha ki lahat ay kubor bagi datang katu kat ningot ki bayo ikikap ti nakalong ni kapang ni kalong ba honorable chief minister ula rai na kan tre kan mentay ti pindan wat de kaphachu de bun bana di lokta kan murid ni Tingin sa to ay ka